le tuntuma kan zirtur hi circle exercise 9 na kan chapter 9 na kan ania ka kan zir don ani circle akan thil sang sang kan zir don na rin bial ringot mai khania rin bial akan thil sang sang zirtur oma chu kan zir don ani mo unit 4 akan oma circle ti kha chu kan ziranga hemi zirtur hianin thil sang sang set ngai oma chu kan soi ma sadon ani circle kanan ti hianin rin bial khan meya chumi a zirlai bumi kan zir main I class 9 lampangai lo zir to kha in hriat ngal ngai si ho pasoi masadon chulo ngai tawla class 9 a hriat to turanga ngai class 9 a kan zir to lu kha hrelo khainom thea ho te chung ho chu ka soi cheu anga enge ni hriat in tumang alem len enge a definition by heart lampang ko khangai lo alem khin munga hriat in tum mai turani mo chứ tiếng cho nên sẽ tin tu mang thì chuan le thì chuan nên khi alem khin hua alem masabera kian line amor zoom ve amor le lam a fei ki barom ve in huta khi tiếng khi fei ki barom ve khi ni chuan straight line thì tu ra ni straight line rin nil kan han tiếng kha ania mình kha anh ấy sang vek mà mình dâu trong ai hiền mình sang hi anh ấy lâu đấy udah cái rin nil kan ti top ring ota mà se straight line tiền soi khan more le lam à phase zoom mà ông phase zoom khan anh tiền chu alakal zel ta khan top mấy lâu tiền này straight line này chọn mo a top mấy lâu à kal zel tiền này kan sẽ thấy em ti chuan straight line chu kal zel tiền này chu thì chuan ray yom le ta ni ray chu le lam panga khanin starting point ania thì chuan le lam pangai ro chuan a bultan na oma a le lam ro chuan kal ta char top kun nei lo ni le lam a fake baroma le lam a fake barom lam kha a rin phei char te na ni straight line aga chuan a bul om lawa top po om lawa re ya chuan a in tran na starting point oma ti chuan ma se top kun nei lo ni fei ki bar om na lama khan a line ka kal char ti na ni chu kha I enge ni kan hriat na ti zawna te khan lo hriat nei la tin chu lo le chuan in line segment na om le ta ni line segment kan ti chu rin straight line kha kan tan bung ta sei zong anei ta ni tran tir ab ain rin tran na hmun anei a ain rin top na hmun anei bok ani line segment chu point le point rin zom tuang te hi line segment alo ni ta ni kha shashang tai la tilai mi line te hi pathum ani fake ki bar le lam om ani khan straight line ani a le lam chaw om ang chi ni khan re ni a chuan fake ki bar om mi alo a sei zong ko om ang kha line segment anti de uthin ani tin khang line te kha line hi line tangin a ron zom khan angle alo in siam ta thin ta ni mo hei hetilai hi line pakhat oma chu re khanin a ron rin zom ta ti chuan angle 1 le angle 2 alo om ta angle 1 le 2 te khi an pahne bel khom ken za som riat a ni chia za som riat ani chia khan angle pahni bel khom za som riat ne kite in thenom chia om an ni khian in thenom chia om an ni khian linear pair of angles linear pair tin an soi me thina mo linear pairs of angles ani a bel khom za som riat ani khan a heti zong pan in mit khan en tawla angle 1 ne le 2 ne khi kan han bel du na angil phei at straight line ang kha chhuat thei chuan linear pair ani ti hriat to linear pair chu degree za som riat ani cho
han pahnih bel khan chuan triangle kan hrianga triangle in kileng zat nge nei thin in hriat Kilthum. kilthum ania khi a lem ka zia ka kilthum nei re triangle ania a chung lam angula kian za somriat amani degree za somriat a angul bel khomi za somriat ania etinan dik angul pakhat hi somkua lo ni to chon ajang te chu somkua tling thei to lo shrim shrim achan chu bel khom khan za somriat aina tam thei lo shrim shrim awangin triangle in a chung lampang internal angle chu za somriat ani ti te kha lo bai hat sheula shesa turang ngai indian lo shelo ni pon shiat tu killi nei ni ro chon quadrilateral antia degree za le zathum le somruk om thung ni zathum somruk triangle mi le thok ani chu triangle mi le thok ani na chan ki pakhata chanin hei tian helai hi adai ko nali tian han ri ni lamo ti hian tia kan rin chanin triangle pahnih lo chuak dei ni mo kilthum nei pahnih kha lo chuaka chumi wang chanin diagonal khitia rina triangle pahnih chhuat he bang triangle let ni adik an ron ni kha dik che ta ni chan triangle poki triangle chi sang sang awma kha lo hre mai mai te la e nakina kan hre lo ni ro chuan a hran pun min zo tu la Paul kwa zir lai te khana awma isosceles te right triangle te scalene triangle te khang sang sang kha awma ni khang kha e hriat ve sim sim chu tha direct in chu min zo ton lo na ma second thil chaw tur khan hei hi ni chun chu ti chu ni mo ti han hriat kha thil tangkai takania chuan rin bial alo ni hian full circle ani hian degree zathum samruk tho awmani ti hriat tur ani degree zathum samruk ania achan ve chu za somriat achan ve ni khanin hei line ngil ein siam che ni pakhat taila khi mi te ho jong khi lo hre phot taila middle section anga pokhi chu kan zir sa ni kha lepol kwa kan thil zir sa kan hriat le ngai em mai chu hei hi ni ta ni kan hmang na sa don line rin ngil hi akokala i rin pop ringot hian mo a opposite angle ten in tiat ringot zel ani tuna lema khian khi angle khi angle 1 le angle 3 a sen ka rin ve ve khin huam in huam Yes, sir. 1 le 3 khi tluka 2 le 4 khi opposite vertically opposite ani khi tiang ho khi anin tluk ti hriat dang tu entinan angle 1 khian degree som kwa tluk ta se angle 3 na zange te chon som kwa ti ve khal mai tu uan ami na tlukang ang khan le me true lampang te khi hriat ni chuan true ina tlukang piang kha angle 4 ina tluk ve me chu chu hriat dang tu ro Paul kwa kan zir to hnu kha ni a chu a hrana zir ngai len hriat tur ani in hre reng theng em ti khan hre theng em Yes, sir. Yes, sir. a lem khin lo enanga in lakai ve kang in not bua tu na mi ho jong jong ke in not kai anga a chan chu Paul so ma chun practical in kan hmang do na I mi te juk murwal ro kan hei chu vertical opposite angle ni hi hemi hian chu ti zat chu tluk chon helam hian chu ti zat chu ni don ti kha hriat tur ani tin antenan angle 2 le 3 ang te khi bel khomin line siam chi ta tro ani em 2 le 3 khi kan belin line nei siam chi ani ani em in muthiam em 2 le 3 khi kan bel khian straight line ani chi ani ani em hello hello Yes, sir. true le 3 bel khian angle 2 le angle 3 hei entinan angle 2 le angle 3 te khi kan bel chuan angle 2 le angle 3 khi bel chuan degree za le somriat ani don a chan chu khi mi te khi linear pair ani mo
linear pair an ni khoi nge linear pair dang han sei to ta khian 1 le 4 angle eng mo khoi le khoi 1 le 1 le 4 yes adik adang han sei le to 4 le 3 angle 4 le angle 3 bel poki degree za samria ta ni dona chuan chu lo kan la sei lo dang enge 1 le 2 angle 1 le angle 2 ki degree za samriat ki mi te jong ki linear pair an ni oh ti chuan vertically opposite angle ve thung te kha han soi te la angle 1 in eget look 3 3 angle 2 in angle eget look don 4 khi in mi te mu rual in hriat to ro he mi te hi chu vertically opposite angle an ni wangin an in tluk ta ni opposite angles an ni ban eng wangin tluk ngen ni ti po kha vertically opposite angles ti kha sei thei ngal to ro le khi lo kan zir le chu pol kwa khan he hin ta ni line pahnih in parallel hi line in parallel kha line dangin aron kat tu ming kha transversal an tiamo ka sei non liang line pahnih in parallel hi line dang in aron kat tu kha transversal nia transversal ina ka te aron kat khan alternate angles ain tuka alternate angles ain tuka tin corresponding angle te ain tluk bok thin ani alternate angles le corresponding angles chung chu ain tluk thin ta ni alternate angles ain tluka corresponding angles ain tluk bok pol kwa mi la shin omemo le alternate angles su khoi te khinge an seidon teu alema khian alternate angles enge in shem shin omem inna No sir. pol ko zer ho chen an shia sin hey en role z angin ti hian ngai to lo mo ti hian helai angle le triangle hin tluk do na tu na z ang de ka ziang khian han ngai to to la en role a tangin line a phe he ta p ya p train he ta q a q train d ya eng angle nge kan mu angle 4 in angle 4 kai a train te na phe ya p ya he ta q a angle 4 nia chu chu nge tluk don z ang chon enge neng 4 in nge tluk ang in mu thiam em 2 ai chu nang z angin ngai to ro hey a tangin he te na phe ya a tangin p ya p tangin q a q tangin d ya ani to na 4 chu nge tluk ang 6 6 niang 6 a let ling zong khan z let ling khan an en le taw la he te an ti le ola mo ti hian z let ling khan angle 3 khian nge tluk ang 5 angle 5 alon ni tamai tani kimi te ki alternate angles an ti tani chuan corresponding angles om bok tani corresponding angles sumo alle makan je chan antinantens ti hian transversal khalom ta transversal atanga a same side a parallel lines om ve ve ta kha a chung lampang ani chon chung lampang ve ve in tlukanga transversal le khami
parallel line sinan angle siam ka ei etinan ta chuan angle true hian transversal atanga dinglam ne chun dinglam pang ve ve mo true ki chu dinglam ami nia dinglam ami hian a tluk chu angle 6 alo ni don ta ni etinan dinglam pang thawa chun angle 3 kilo la taila a hnuai lampang khi ni chuan parallel lines khi mi line pakhat hnuai lampang khi ni chuan a hnuai lam ami chuan enge ni veang 3 khi enge tluk veang angle 7 le angle 7 khalo ni don tan le ale lampang so ta ve lampang sai tan en le te le angle 1 ni nge tukang 5. Angle 5 angle hnuai lampang angle 4 in 8. ta tuk don ni tu na miang kha en thiam nge tu ra ni ti chuan entinan uan le thi pokin tlukta uan le thi tluk na chan ki chu na china heta ama kan soi vertically opposite angle san tiang khani tani 1 le 3 2 le 4 mo 1 le 3 tluka 2 le 4 in tluk bok don ha chu parallel line bang ko ni loin line pahnih in kat shim shim bang ken vertically opposite angles khania ni le 5 ken inge tluk beng vertically opposite angle chuan 5 vertically opposite angle chu enge 7. 6 su 8. khati khani tamai ta ni le a thae king khi pol ko kan zir ne hriat non le reng tur ani le pol ko kan zir hi poi mo deuh mai tur pakhat a awm le a kan soi le hei hi ni triangle chu kil thum nei kha ni me a hei ti hian kan han rin pop pop mai ta ti hian tian kan rina tian kan rina mo chuan a hnuai lam rin ei tia ka va rin chhuah chiah khan tian exterior angle khala in siam ta ni hei tuna pawh khianin BC kha D thlengin an rin chhuah ta ka wang khan mo BC kha D thlengin ava rin bel khan pawn lam angle exterior angle kan ti kha lo in siam ta ni exterior angle 4 ki mo hringa ka rin hi kha lo ta khami lo khanin pol kwa kan zirto hnu kan pai ha ta kan hriat reng tu chu angle 4 hian a chung lampang ami a opposite te bel khom khi a chung lampang a 4 opposite chu nge kan ti chon 1 le 2 khi ni kan hre thiam ngem hre thiam ngem No, sir. no sir tan alem ka drawng heta hano chung te wa hian tian kan drawng a tian triangle khala om ta ni tro apol ka draw hin mu tro 1 2 Yes, sir. 3 le exterior tu ra ki chon exterior angle khala om me alo ni tro chon line kha ti hian pon a te kan draw bel chia khan elai angle hi lo om ta ni 4 lo om ta ni tro ani Yes, sir. chuan en tianan he lai ni tian ka rin chhuah le khan ti hian tilai angle hi lo le don ta ni tilai hi lo le angle 5 ti chuan he line hi tia ka rin chhuah thlak le chuan ti khian ka rin chhuah thlak le chuanin tilai angle hi angle 6 alo ni le don ta ni ti chuan 4 hianin ama bul chia hi a linear pair chu linear pair angles chu 4 in a linear pair chu enge kan ti chuan 3 ni atro linear pair na china kan soi khain la hriam in la hriam Yes, sir. 4 in a kop pui chu 3 khi ni atro Sir.
khi mi tri a cop pui ni lo zong heta uan le tru heta apia de mi te ki mi te bel khom ki for khian la tluk ta ne chu for in uan le tru bel atluk apon lampang mi for khian mo uan le tru bel khi tluk chuan angul 5 khian nge tluk weng 5 khian zang nge tluk weng le 3 lệ 2 3 le tru bel khom ki tluk don ani 3 le tru ni la angul 6 khian nge tluk weng 1 lệ 3 tru le 3 ti khan kha kha hriat reng tur a lem ki mo soi de wan ron zia pon buai mi lo tu ro en tianan hei a lem hi ti hian he ti deuh le ka ron zia ten chen ka chen buai the na mo tian tian lo ni se ti hian ron ziak ta ne lem ko mo kan en ti hian kan ziak tian lo en taula hei helai hi angul 1 2 3 lo ni ta se lai hi 4 angul 4 khian nge tlukang kan ti chuan 4 hian nge tlukang true lệ hei ama bulche mi kha chu linear pair kha chu ani lawin khami ni lo angul dang te khi a opposite ti an soi chu ni ta ne mo kha hriat tur ani ta ne ti chuan khi kan hriat thiam chuan hei hi pol kwa kan thiam to sa kha ni ti hriat tur ani ta pol lam angulin a chung ami opposite angle pahnihte bel kho ma tluk ti hi hriat tur ani a 1 2 3 khian bai ha lu tu ro chan chu number kha number dang dai a ronom thei i number pek dana zirin 4 khan 8 le 9 po thuk mai thia mo tlai number kan da na kha a sang ani thea allima zo khen hriat tur ani kan tha thei em yes sir chuan pol kwa kan zir bok hriat le ngai deuh kan sei non leng triangle a hei hetlai a hringa triangle lem ka se kan a sir pahnih hi lo in thuk ani chuan a sei zong a khama ti hian lo in thuk ta se chuan helai opposite chhoi nge kan ti chuan etena 1 2 3 kan dang yo 1 2 3 lo ta se helai hi a b c lo ni ta se lama a b khian a opposite chu enge kan ti chuan a b opposite a om angul chu angul 3 ni ta ne a c opposite mi chu eng angul nge ni be a c opposite mi kha enge ni be le enge a c opposite chu 2 khi nia a b opposite chu 3 khi ni ta ne ti chuan a b le a c khian lo in chen ani chuan ki a thai po thai khat ve ve ka da ki mo a lo in chen ani chuan an opposite a om ve angul te kha a in tiat don ani kan tha them etinan angul 2 khi result kha set ta ringotela degree somli ni hi lo te ta se a b le a c hi a in chen ani ti hriat chuan 3 chu angul 2 in a tluk sa chat ka ti ve mai don ani hemi te tluk 3 ti kha hriat reng tur ani chuan chumi letling che chuan angulus khi angul te khin in tiat ani chuan an opposite mi ve a side sei zong kha in chen ti hi hriat bok tur ani chuan chu lo le chuan a sir zong hi lo in chen vek ani chuan a chung angul po kha in tiat vek don te na nia a lo in tiat vek chuan in degree zat nge chung a khanom kan ti kha triangle chung lampang han degree zai om kan ti kha 180 180 a in tiat vek chuan pathuma han sem te la pathuma kan sem chuan somruk a lo ni don ta ne mo
in chen vek chuan somruk theban ni don ti khi hriat tur ani angulain tiat vek chuan asirin chen vek asirin chen vek chuan angulain tiat vek ti po kha hriat tur ani chu kan hre reng theng em king ki ti khian king ki pdf in ti khian om thei vek dona i metric a khan king ki chu chuak don mi alo maro chu king kan hriat khi apoi mo don ani kan thil chaw tura khan chu ti lo chen shemi alo kan chaw chuan aob zir mi alo wa chiar zir tu mangvel kan ni dona hi pol ko kan zero hriat reng tur ani helai hi direct chuan achang chuan aron tilu tuklo na maro chu kan thil zir tura khan construction ate pawnianga median ti te al chi chiu ti te heng te hi aron sei don atong kam ron hmana khi i enge om zia ti kan hriat theinan i kan soi fia le dia tanga maro chu enge ni akhime definition khi english vel zia po ngai lo mizo trong khan ti khan i hadam dewin lo hreve top ula tok mai ka soi fia nei she top ula tok she the ka soi om je chin hriat ro important terms tia ka da ho khi important terms ka ti khi ti hian enge hadam dewin enge om zia ti kha in hriat on ne nakina class dang tak kan han tia kan soi huna khan chu ni mo ti kha in hriat te nang khan in lo hriat on ne angle bisector ti hilom ta ni bisect ti chu alai taka phel ti na ne alai taka phel ni chuan angle bisector chu angle alai taka phel tu ti na angle alai taka phel tu ti na ne angle alai taka phel tu kan hre thiam tro hre thegem Yes, sir. perpendicular bisector ti hiam le ni Yes, sir. perpendicular bisector te ni hian om zia chu antina tan line calorin ta ne line calorin ta ti chuan khi mi line calorin khi heta hianin perpendicular tiang lo tur ani chuan mo 19 na chu helai hen lo ta ti hianin etilai hian hemi aron bisect tu kha 90 degree ti hian au mangai ta ne 90 degree mo 90 degree ti lai hi au mangai ta sorry tian 90 degree khan au mangai ta ne maro chen tin an rin te kha he tin on deuh te khan lo ni ma se hemi tun align phel tur kha alai taka ni ba ka khan aron phel tu kha 90 degree zelin omang entinan hipo hi a phel tu kha he ti hian 90 degree chin aron ble zel tur ani ti hian helai poi 90 degree a tho tur ani ta ne kan hre thiam Yes, sir. ngil mizo tong chuan ngil taka phel tu alai phel tu ania alai tak entinal fit li ni chon fit nia fit li ni chon fit ni na che khan tananga mase fit ni na ron tan ro kha khami athil ron phel ne khan 90 degree siam che zelang kan hre thiam tro concurrent lines ti kan sei lenga concurrent lines su point tian alom ta hemi point hi line chi sang khan an kal tlang chuan tian kal tlanga mo ti hian point pakhat an kal tlang khan ha concurrent line sun mai line pathum mai mo ai tamin
line pathum emo ai tamin point pakhat ang kaltlang hian concurrent lines ani concurrent lines ania chuan a point khi concurrent lines hoina ankal tlang na ha khame kha a concurrent points chone tane three lines semo ai tamemo ani khan concurrent lines ani tane point pakhatan kal point pakhatan intersect vek khan no chuan in center om le ta triangle a angle interior angle te alai takaron phel tu diet kha mun pakhatan in bukhom the antenna heitlai men ten lo ziak sin taila hetilai triangle hi tihian alai takatin iron phel chhota ne mo chon helai mi kha alai takatin iron phela iron rin chhota helai mi kha tihian iron phel alai takai iron phel bokha tian mun khata in bukhom ta ne mo mun khata in bukhom ta thin ta chu in center ne a center ai bukhom na point na kia tlai ai bukhom na point na ki angle triangular angle chung la pang interior angle te alai taka phel tu diet ta khi point pakhatan in bukhoma chumi chu ani chu point minga kini circumcenter ti hiam le a circumcenter ve thung chu triangle side te perpendicular bisector in aron phel ta ne chumi perpendicular bisector in aron phel khan mun pakhatin mukhoma chu circumcenter ne ta ne antenna heng te po hi hetila hen alai taka ti khan ti hian 90 degree na ron phel ta hetila hian 90 degree na ron phel bok ta ne ziak nal bok lawa maro tivel hi nianga ta alai taka ne chuan hi ni chuan tivela hen ni don ni chu ti chuan helai noi mi kha alai taka aronin phel le bok chuan compass ne na tin le lo chani adik mo ve mo se tem na kan sek mai me hian tian lo eng lo ta ne tu mi triangle ai chen he ta na om dei don ti na ni chu tian he ta chok hian lo ni ta se center vela tian lo ta chuan hei hi hian tian lo eng lo buk ta mo chuan hei hi tian 90 degree tian ineng lo buk khan hei chet hei hi ngaro center tur chuanin tikhian akal don ta ne kimi point perpendicular bisector te in pu khom na khi asir lai takaron phel tu te in pu khom na khi ani ta ne ti chuan median le altitude ti chiang ro kan chaw tu ram do no bik takin enge ni kha construction ate po khan median le altitude kieron sei do na chu tian kan sei le nge hei pai de yang zian tur eng don lawa median kan ti chuan mo the line segment drawn from a vertex to the midpoint of opposite side of the vertex tinia triangle tian lom ta het lai a triangle a vertex ati ki
hemi hey angle akil zoom lai kinita kimi atang khian a opposite side a opposite mi a sir lai tak midpoint kan ti hian mizo tong lai tak kan han tia midpoint etina fit li ni chan a fit ni na chu a sir sei zong ka fit li ni chuan chu heta vertex atang khan a opposite chi ami a sir lai taka khan a ron rin som ta chu tiang theu chan rin som ta la ma chu tiang ron rin som tu chu median chu ni ta ne median median chu heta vertex atanga a opposite ami a lai tak ron rin som tu khan mai akil zoom atanga a opposite ami a side midpoint rin som tu ne a chu ti line altitude ki sei lei la altitude ta chuan a san zong tina ni san zong triangle san zong hi entinan he helai a om da na zirin helai mi kan pai te tiang kan da leng a a san zong kan ti hi ain ang lo thei khop me a shape a zirin entinan tu na mi triangle anga chuan a san zong ke te don chuanin helai a chung a vertex chung lampanga tang hian ngil te win tian sui kan da thak ang ten om don tin ani mo hi altitude chu ni don ta ni median kha chu draw tai la het atang hian akhimi a opposite side mi center om ve la ten a ron rin somanga ma se altitude te ni ro chana rin sing jok hi nenga a rin sen jok hi median ani don ni ain an lo dan chin shriam median kha chuanin kimi a vertex atang hian a opposite side mi kha a lai taka rin zom atuma altitude te ni ro kha chuan ngil de win ti hian a san zong te tur khan ain kal tharingot ta ne mo centroid tom le a centroid hi median kha kan lo rin ani chuan khami kan median rin theu te kha hun khata in intersect anga chu me intersect na chu centroid ante orthocenter om le a orthocenter hi altitude te in mu khom na khi orthocenter ani hemi te hian a biak te kain hriat em tur chu median ti le sorry median ti le altitude hi hriat chian em tur ro khi atong kama khi nakina khimiang khi kan cho tura te om dona awangin a biak te kina om ngun dona class 9 na kan zir to mi hriat le ta na tha ve de chu hei class 10 na nakina kan zir don boka ma set 9 na khan a an pui deuhin kan lo zir sa ne te na miang lo deuh hian ta chon midpoint theorem tin kan zira midpoint is mizo tong chon a lai tak ti da ne ko fit li ni chon a fit ni na che kha midpoint chon ne me triangular in a triangle the line segment joining the midpoints of any two side is parallel to the third side of it entinan a tanga b a lai tak chu d ni ta se a tanga c lai tak e ni ta se chon true side te ve lai tak i varin zom tak khian a third side na bc khi aron parallel tam ne parallel ti ri tum em po ni lo parallel tum ni a chong lo khan varin zom top ta la entinan alim thar pakhat kan rin anga mak tlem adang lam deuh tekin entinan ten lo ni ta se asir sei zong hin ang lo deuh lek turin lo ti taila ti hian mo khi nga te pok hian entinan he tilai vel hi achan ve chalo ne nga ti achan ve na a midpoint ve a khan kan rin zom khan he tilai a third side te chu parallel sel ateni chon a theorem pakhat le chonin asir pakhatami
midpoint atangin asir dang parrelai rin chuan a third side na midpoint a che khana ba thleng don ani kan se thengem chu hriat le me ni ta sela hay hi na kina kan zir le deuh lek tu nia circle ami chu ni che lo na ma se ka soi lak lo ka soi lo kang perimeter ti hi perimeter ani re chuan killi nei chi hawa te kilthum nei chi ho circle ni lo hawa khan perimeter ran ti thina mo perimeter chu asir zong khi te kual chua vek khi ti ani circle heti a bialang chi chu ni se circumference antiang perimeter ni chuan hetinga kil nei chi hawanga khian kil thum te kil li te ka tiang nei chi hawa khan asir zong te kual chua ki perimeter ani diagonal ti hian hei asir kil ve rin zom tu khi diagonal a le c ang te b le d khi mi rin zom tu khi diagonal ni chuan kil li nei chi a chuan kil li nei le kil thum nei khang ba khain zir don lo ma kil li nei chi a chuan dikriza thum som ruk awma chung lama khan chu hriat tur ania tin chu lo le chuan khitiang parallel ra manga khian angle pahnih in dot chia te khi a le b khi in dot a le d point dot ta ni b le c te c le d te angle in dot chia pahnih te hi i belin zathum somruk zelani sorry za somriat zelani internal angle khi vain zathum somruk ania ti chuan a in dot chia ve kan bel khian za somriat zel tur angle a le angle b bel khom khian za somriat ani don angle b le angle c po bella za somriat angle c le angle d po za somriat angle a le angle d po za somriat ani mase abc ti ringo ta ngai to lo khian khoi le khoi nge om dun tin en tur asan chu abc en zia dan kha dang de nan lo ziak pal themo a le b khin lo om dun khir lo thea a om dun te zela khi mi om dun a in dot chia khi bel khomin za somriat ti na ni chu kan se theng em Yes, sir. sin chiaro le theorem kan zir tur hi in van nei khop me mo a theorem proof tura hian khi mi te pathum chekhin bai ha tang a chan chu panga oma panga bai ha tura khan pahni ni kuma chuak khi mi te pathum khin ziranga khi mi pathum atang khian pahni aran chuakang emo a pahni a chualo point du thlan turin aran chuakang pathum khian bai ha turanianga khi kan zir don ani mara chu adang ho zong chu kan zir ve thonga approve dan kan zir lawanga a hriatin in hredon nia a hriat chu ha dama mo bai ha dan a bai ha dan chu zir vak ne khain ang lawa mar chu bai ha dan po hi in hriat tur chu a om zia a lema tanga om zi hrin zir ula chona ol hemi te zong hi kan zir to approve na nen hei chu thiam thap to ne khi mi te khi hi a chua kum ka zia khin huam in mu tro khita tang poken hei chu Yes, sir. aron thua hun ti hi alan mai khi ti chuan circle vela hian a tong kam hei tun mi 9 ti ka zia to khi chapter 9 na ni kho circle hei class 10 chapter 9 na ani ta a hmalam pangjong kan sei chu Paul kwa mi thil in lo hriat in lo zir to sa in hriat reng tur ho khania
tuna class 9 chapter 9 na mi chin poi mo chu kan sei don ta ni circle a hian thil hriat ngai trong kam man awma center awma center chu circle a khan hemi a circumference te a h ho ata a hlat zong in ang vek lai point khawm ta chu chu center chu ni ta ni circle center mo i circle center chu kan hre ko me tro circle center chu hre mai tro sei fia thiam vak lo pe ni siang tro Yes, sir. circle kan rin don po compass ina juk chun na khamo azum ina chun na lai khani chuan circumference an ti chuan mo a rin kual lai khi mi a kual zei lai khi circumference ni o kan hre thei em a sap trong khi ba ha ta ngai lo a hriatin setup ro o a je dan tu rin hre thei em Yes, sir. khoi lai nge circumference kan ti chuan hemi a rin kual zei hi khi mi a trong kam a khin hria lo chuan nakina kan soi huna circumference ti te kan han soi thut khan in mi thla thiam lo te hlama circumference chu hemi a tlang kual a hi ni o hemi a tlang kual zei hi ni khi mi te kual a te khi arc ani ve thung chuan khi mi a tlang kual zei te khi kan du na lai tan te la khami tan bun khat te kha arc chu ni o arc an te ni arc ani chuan chu hei tan bun kha ni wang khanin a om dan tu chu ti hian a om don hei ti hian a kual ani chu a kual ngei rin ngi langin om thei lo o ngi rin ngi langin om ve lo chord chord kan sei lang chord ve thung chu circular hemi a circumference point le point for rin som tu khani arc hemi a mor top ve rin som tu ang te poi chord chu ni thawa ma se arc le chord thi sang dei ni chord chu straight line ania segment ania chu ti line arc ve thung chu kual circumference bung te khania kan vati buna te khani diameter ti hi diameter hi enge ni to sei le la diameter chu circle center kal tangin circle center kal tanga line ni draw khan circle center kal tanga line ni draw in heta a circumference ve avazom khan diameter anitani diameter chu helai rin phei hi lo nenga entinan a tanga b hi diameter nitani mase radius om vele ta radius anti vele thung chu center atanga circumference in kar hlat zong phe nitani entina takhian over tanga c te over tanga b te over tanga a te khi radius ani diameter chu a tanga b ang khinia diameter chan ve khi radius ani chu radius let ni kha diameter anti thunga ani na ta chuan diameter kha chord ve thonia chord he ta poi kan neya a b c d e po ki chord ani ta mase hei center kal tang che khian diameter ani ta ni mo sei po sei ber ni center kal tang khian chu se to ro le hei hi lo en le tai la chord of if two chords of a circle are congruent then their corresponding chords are equal if two arcs of a circle are congruent arc chu phei nge khan china kan sei che kha arc ti te kha om je hi hriat angai arc chu circumference ti lai kan tan bun khatang khani he ta hen a tanga b ei akuala zok hi sen ka rin zok hi a tanga b a sen kuala te khi arc khatania chumi arc chuan he ta arc dang
C tanga D khi asena karin bok ki o wal pep lam zo khi vot luk ta sela chu tianga tluk chuan khami tena an chord ve A tanga B chord le C tanga D chord ki anin chena tiani their corresponding chords are equal ak kha in tiat chuan ak pani in tiat chuan an chord te ve point chen khi chu a hriat top tu ro approve na eng ma ngai lo ti khen she ve top ro hey A B ti la C D ti equal hi he bi equal ve ki a in chen chuan a chord at pok hi in tiat don ti hi hriat mai tur ani ti an hei ten kan neng lo lok na tin an hei tian lo ni ta tro hei hi he ta hianin tian wo da tai la ai tiat chiang hei in muem ai tiat chi in muem hi Yes. he ta si truti mi kha kavala tian hei ai tiat chi ni tro khatiang ai tiat chi chon an khot te pok hi la ve la ai tiat chi don khot cho ri ngil zo ki a hring in ri na ki o chuan angle subtended by arc hei by hat tu ra kan ti zing mi khane ma se hei chu aum zia soi pe na tu chaw o angle subtended by arc tiam je chu arc kha chu kan hre to a hei heta circumference tan bun khatro khamit tan bun khanin angle azuk khu a kha ta hian congruent arc chuan emo congruent ti chu in tluk tin ania equal tin ang deuh nia congruent ani ken in tluk le zual o equal arc te khan angle in ang angle in angle an khu khai nang te ni arc in an chuan arc in tluk chuan an angle khu te pok in tluk thin ani ate ni hi hriat tur ani arc in tiat chuan chu lo le po chon in hriat ho tu chu mo khot ang zong po khan khot kha in chen ani chuan khot ani chon hitian A tanga B te hitia line a rin pop tur khan ta tro arc ani chon ki kualang khian ani ta chuan khami kha in tiat chon hi A B le C D in tiat ta chuan an angle te khi alaya angle an zuko angle 1 le angle 2 po he tiat ton tina ni o chu hriat tur ani ta ni le theorem hei theorem pahnih na che khalan ta ni khei tak hi by hat em tur ani a by hat em angai dona chuwang chuan 9.2 in lek hapua in keu chuan mo khi 9.2 chu phek za som kwa le pahnih naw mang o hei hi page 19 na dona a lem kha le hapua khan a sang na nuai anga tu na mi ka ziang khen in bai ha tang o khitami ang khen in zir don ne a lem po number pek dan zong te khi angai lir khen tu la chon in buai lawang o le ta hian kan proof anga uluk tewin in zir don ne in la khai bok don ne o ta hian proof ti reng a chuan in hriat tur chu mo hmasa bera hian given zia tur ani given in zia ka chu in lekhabu mi a khan om sa thawa chu in ziak theya in lekhabu mi ang khan in lakai theya mar chu khatiang lo deuh khan kan lakai teng a in ti pon a thei thawa ti hian kan ziaka a circle with center O 0 ni lawin O
in which arc AB AB ni ka chon hei heta A tanga B akua la hi mo nuai lampang ami akwal te khi khi mi khian AB khian subtend angle angle nge juk siam kan ti chuan mo center a chuan AOB juk siam ni mo angle AOB khoya kan ti chuan at the center and center lo zo ka ve thung chuan remaining arc chuan hei he lai hei A tanga he ta C lampang a kual he ta B le thleng helai mi a hian angle juk siam chu and angle ACB ani thung tan A tangin he ta C a B a mo ACB at any point C on the remaining part of the circle. Kan kita ni a question na so ekimo takhian exam na question nga rong kalchan prove that aron tianga bulahan prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of a circle. Tin dona ni la hingaro spelling mistake lo lo malom ne to fini on the remaining part of the circle tikhian itu sok fini le takhianin kan hriat tur chu given in ziak zawa given in zia zo om le tur chu hemi he ein to ta nei pa ha tel tur given chu enge a question ina a question atanga kan hriat ho khatina ni a question atang enge te hei kan hriat mo ten ti chon a arcin center angles zukhu kha center low remaining arc a zukhu le tinalian center mi hi center low mi le tinalian tinani athum je ki mo AB arc khian center angle juk sem chu AOB nia chu center low mi chu ACB nia ACB le khian AOB helian ateni chu ti hian given zo a izia tur chu THIL proof tur kha jek tur ni to proof itiang to proof a chuan khian lema mi khi angle AOB alem n ke li jek zelang I chana po lemi jenga khambi alem mil khani jekang ACB let ni te chu 2 times to 2 is nga ACB angle ACB tikhian is jek don ani ti chuan khitiringot khian atira hei alaya tuna lemma kan zia alaya C tanga oron rin zom tu khitlai khi omdon lo ani mo a omdon lo wang tak khian tilai hi ti tianga khitilai ron rin zom tu khi a omdon lo wa khan construction ngai ta ni triangle panhe khi kan phelangai wangin ti chuan ti hian tiang construction khi tianga siam that ngai ani khan a siam thana construction ani construction atun engei tiang kan ti chuan C tang khian O khi iron rin zomanga ti chuan D thlengin I produce ang draw CO and produce it to be
to D. Produce it to D. Itiang. Thì chuan khi mình giờ chuan approve na kha isoi tong. Prove na chu P R double O F tin zia tu ro khit lai mi po ki no pang tam takin ziak sual thena. Ta hianin kan hriat tur chu ki alai ron rin si atanga D ron in rin khian triangle kha pahnia siam ta ni. Triangle vei lampang le ding lampang ki entala. Khi mi rin atanga vei lampang chan A O siam ta ni triangle kamo. In triangle AOC, triangle khi mi AOC a khianin O atanga A khian O atanga C khi tu kan hey O atanga A chu nge ni kan ti chon de china kan sei to O chu center ania center atanga circumference chu radius nia chan O atanga C po ki center atanga circumference tho ne radius tho ni oh radius si a plural form radius pakhat item kan sei khan radius de len radi ani oh radi of the same circle ni circle thumuna circle thumun sia radius be be chin tuk don circle sang dai chu ni sela radius ka in tuk kher don lo mo radi of same circle circle thumuna mi an ni wang khan ai tuk lo thei lo ni chuan na chin a khan kan soi to kha kan zir to kha hei tian triangle tian lo om ta triangle sir panin chen chuan an opposite angle te in tia tang ti kha kan sei la me kha in la sem triangle a sir panin chen chuan an opposite angle in tia tang ti kha in la sem Yes, sir. kha bang khan tu na khian hei Yes, sir. hei hi alo in tia ta ni ai in tia ta ti kan thai lok ngo hei le hei in chen kan tia cái thải về về tu một cái thải về về OA le OC ai lục chuan OA opposite ta chuan angle chu mà OC opposite ta chuan angle 1 om ta ni chuan chuan angle 1 in angle 2 lục therefore angle 1 equal to angle 2 rồi ta ni oh khi poi mo le tu moro hela hi lampar hi kan lo la pekim lawa kan pekim lo lo nge tila hi 5 tiula tilai 6 te chuan triangle pakhat zok kha hei hetila exterior angle kha helam pangami chun angle 6 kha lo ni ta tra therefore angle 6 exterior angle khan achungami pani kha tuka achungami pani te chu 1 le 2 nia angle 1 plus angle 2 nia 6 khan 6 to exterior angle na exterior angle chuan achungami pani tluk khamo mase 1 le 2 bela tluk kan ti hi kan proof na tur lam 2 lam panga ve ve a kan zia tu chuan 1 le 2 in tluk tho mai angle 2 le angle 2 kan tianga ti chuan 2 times angle 2 lo ni mai don ta ni kha exterior angle property a khan om sa ni kamo he equation 2 tianga chuan similarly chu tiang bokin tina ni me ngai ang che khan tina ni me in triangle hey C atanga D kan rin zoma ikut ding lampanga khian an entala BOC ni le me triangle ming to chu BOC idule COB potila OCB potit henga OBC potit hea ta khianin engle enge in chen kan ti chuan OB le OC kin chen le ta ni OB equal to OC eng wanga in chen ngen ni radius ve ve ni
radius ve chu rati ti tur kan ti kho same circle hello ni le ta ni ti chuan OB le OC in tuk chuan enge chu chuan hong chu tur kan ti chuan an opposite angle te ve in tukang OB opposite a chuan angle 3 oma OC opposite a chuan angle 4 oma ni so wa chuan angle 3 equal to angle 4 alo niang angle 3 le angle 4 alo in tuk chuan hei sub number 3 na da chin chia me na chu ti lo ni chuan in exterior angle 5 khan angle 3 le angle 4 bel hi lo tukanga ngoro hei nal lo em chụp ti chuan angle 3 le angle 4 bela tluka 5 in ma se heta 3 lampang angle C let ni tia proof kan do wang khan 3 ve angin kan jek don ta angle 3 plus angle 3 kan ti thang angle 4 a ken angle 3 je the chan chu 3 le 4 an in tluka wang khan mo angle 3 plus 4 a ya pu angle 3 kan tianga ti chuan 2 times angle 3 angle 3 let ni atluk kan lo ti don ta ni hei sub number 4 lo ni selamo ta hian kan ziak leng si lo tiang kan ti le me ti chuan ta hianin kan proof do kha AOB ni kha hriat rang tur AOB chu enge kan ti 6 le 5 bel khom ani kha therefore angle 5 plus angle 6 equal to kan tianga angle 5 in atluk chu 2 times angle 3 khania angle 6 in atluk chu 2 times angle 2 khania chuan angle 5 le 6 bel ti chu enge kan ti chuan angle AOB lo nianga draw AOB lo ni ta ti chuan hetilaya 2 times ti ve 2 khi a common kan langa bracket chunga angle 3 le angle 2 lo nianga hei chu 2 times angle 2 le angle 3 ti jong po khen je ka le nang reng tra ang 2 times ti chu tian lo nianga 2 le 3 bel chu enge kan ti chon ACB ni angle ACB hei angle AOB ti khan kan chok chuak ta dinani kan proof chuak ta mai ta ni proof ti hin ziak kherang in ti zo khan khi ti chin khi kan zir thei ni ta sela tu na mi khi in zir dan tur chu alem en kar chung khian alem uluk to kin en lo zet hin tu manga chu ta alem en chung khian alem ma tang khen hemi thu hoi zet chuin tu mang voi ni voi thu min zet chuin thiam manga i tu na mi chin khi lo thiam phot to la dang ho chu ni danga kan tianga ti chuan khi tun truma tan chong kan du tok phot don ta ni le ti khan ZIRTE chin chu in sha tonga ti khan in PDF in karon danga YouTube mi apu khana PDF kha en zel theya ti chuan tu na mi khi uluk de in lo ziranga anexa adang kan khoi lenga ti chuan in i hriat thiam lo in nei chuan in ron zo tanga alem atang khian aom zia khi hriat tum tur ani tin approve na khi thiam tur ania kumina exam na pot chuak tur be se ania sumi ba kha chuan tu na mi a khi theorem atana kan hriat tur chu
ak thu mun khan ak pakhat khan center angle zuk siam hi as kha ak thawin a center lawa angle zuk siam ai khan center mi zo kha a let in a lian center lo mi kha degree som thu mani chuan center mi chu som ruk center lo mi kha linga ni chuan center mi chu som pu ani don kan thathem a let zelin center so ka mi kha lian ti kha khi kan zira tanga kan thiam tum tur chu alo ni ta ni ole kha ti chin kha tu tuma kan zir thei chu ni phot ta sela anik sa te kan la zir zo manga du tok photang wo